Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Anei ngai hanatai e awa kenei, ai awa kenei, te awa kenei. Before Tokona, I was working over in Melbourne, just in factory jobs, as well as studying at Auckland Uni online. Ko Tonee Kana, tētahi o te tekau mārua, kua mahi ai rātou mo te kāhui rakatahi tuatahi o Tokona Te Raki. I tīmata tēnei tūranga mahi, i te tau 2021. During my time studying at uni, I was told a lot that you need work experience in order to get the job. So once I got the degree, I'd still have a bit of a barrier to overcome. The opportunity at Tokona showed up and I took it willingly. Hei tā ai o Lupotea Lili Tuioti no te Peter Mackenzie Project, kui nei tētahi o a rātou putea tautoko nui rawa atu me te painga hoki. You give them enough scope and power to make good decisions, and they do. And with the support of people like Eru, like Awhina, has really helped bring a focus on just the capability of our rangatahi. Nō ngā wiki tata kua hipa, I whakapōtai te katoa o tēnei reanga. Nā hei tā eruera tārena, he nui ngā pukenga I roto I tēnei kāhui. Ko te nui ka ko puta ki ka tari ka wanataka. Hoi anō, te rahika, kei konei tonu e mahi ana I raro I te maru o te iwi. Ka rua ko whai kirimana anō hoki I roto I a tātou mahi. Ko rātou ki kei te whakahaere I ka tini kaupapa, e hāngai ana ki te ana mata o te iwi. Connecting back to my culture is huge for me. And even though I'm from Waikato, I have the privilege to work here at Ngaitahu and learn from the best here. E ai kia tārena, ka tiro whakamua te tīma nei. Nō reira, koera te aroka hō, te aroka pū I tēnei wā, kia māhorahora era o ka pūkeka, era o ka tirohaka Māori, era o ka tirohaka ki te ana mata o tātou te iwi Māori. Thanks to this mahi, I think I can go anywhere. I feel confident in almost any space. No matter what I end up doing, I'm sure I'll love it. And I'll use everything Tokona's taught me. Whether I stay here or whether I go somewhere else, the future's open for me, thanks to this place. Tokona Te Raki kia tū, Tokona Te Raki kia ora. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.